Seroka Komisyona Ewropayê Usula von der Leyen serkûtkirina xwepêşandiran li Îranê şêrmezar kir û got ku hejmara zêdeya mîrnan tîrs nake. Vê pîşgiriya yeyê ji bo xwepêşandirên azadîxwaz ên Îranê tekez kir. Ragiyan ku ev ê bilêz û bezcezayên din li dijî kesên bêrpirsiyarê serkûtkir neverîn sepandin û bîkaranîna zêdeya hêzê û sînordarkirina azadiyê şêrmezar kir. Ev vene belgeyeke. Belgeyeke eşkere yasûcekî, eşkere û mezin. Cenazeyên bênav, laşên komkirî û hejmarên kuşûna nasnameyên mîrovan girtine, ne nîşanên qezayeke an şaşiyekê ne. Ew ençama rasterast a hikûmetekê ne, ku qîmete nade ciyan û rûmeta mîrovan. Komara İslamî ne tenê ciyanan dîgire, di heman demê de mîrovan cinav, rûmet û mafeşîne cîbê perdîke. Ev vene nayên sansûrkirîn an cîrevakirîn. Ew delîlên sûcekî ne ku dê di bîra dîrokê de vere tomarkirîn. Vezîra Derveya Avustralyayê, Komara İslamî revatiya xevîn kiriye. Vezîra Derveya Avustralyayê Penny Wong, roca dûşemê, zordariya Komara İslamî şermezar kir û ragihan ku Avustralya li keleka gelê Îranê ve tekeskir ku rejîme ku ji bo parastina destîlatarîya xweserî li kuştina gelê xwe dîde, revatiya vê tuneye û got ku çîhan êdî sûçên Komara İslamî tehemûl nake. Wang her biha daxwaza zêdekirina zexta siyasî û dîplomatîk, ji civaka navneteveyî kirda, ku zext û bînpêkirînên mafên mîrovan li Îranê bidavî bibin. Vezîra Derveya Almanya, Komara İslamî hemû revatiya xwe vîn kiriye. Vezîra Derveya Almanya vadeful ragihan ku serdestên Komara İslamiya Îranê yedî pîştkiriya raya giştî nagirin û tekeskir ku rejîmê hemû revatiya xwe vîn kiriye. Dema ku behsa nêzîkatiya Berlînê ya li hember Tehranê kir, vî got cî Almanya û hevkarên wê de hemû amûrên di destê xwe de bîkar bînin da ku bi vê rejîmê re rûbîrû bibîn û çeza cî de beşek civan tedbîran bîn. حقیقتش مسبب اصلی این شرایط رضا پهلویه، یک کودک 65 ساله که با این عنوان که من رهبر انقلابم، من رهبر انقلاب ملیم، من و تیمم هستیم که این اعتراضات رو رهبری میکنیم، من دفترچه میدم بیرون، من دوران گذار رو رهبری میکنم،
یک کاری کرده طیفی بین 70 تا 80% فعالین سیاسی در داخل و در خارج از کشور دست و دماغ و دل اینو نداشته باشن برن در این تظاهرات شرکت کنند. حالا یه نفر میخواد انتقام خودش رو از مردم بگیره، انتقام پدرش رو بگیره، جاه طلبی داره، یک مشت آدم فرصت طلب فاسد بالقوه که از الان به فکر تقسیم وزارت و سفارت‌های خارج از کشور هم هستند، دارند بزرگترین شکست رو به مردم ایران تحمیل میکنند که میتونست بزرگترین فرصتمون باشه. هیچگاه جمهوری اسلامی به این اندازه در آستانه سقوط قرار نگرفته بود. اگر چون این اتفاقی بیفته، اگر این بار شکست بخوریم، بسیار تلخ خواهد بود. برای چندین سال انگار خاکستر مرگ بریزن بر روی ایران. اما از همین الان که کارنامه شکست تنها اتحاد اپوزیسیون هم در حساب داری، 3 سال پیش جنبش زن زندگی آزادی رو به شکست رسوندی، اتحاد اپوزیسیون رو که تازه داشت شکل میگرفت و میبایست بهتر بشه خراب کردی و به هم زدی. یک بار برای همیشه، برای یک بار در زندگی یک اقدام مثبت انجام بده. بنی آدم باش، پسر آدم باش، نه پسر شاه. به مانند همه انسانهای دیگر فرزند یک آدم باش. Թրամփ բանկի խույնշանդերին Իրանը կիրուգոտ դեստեյնին սերսազիեն խվե Սերոքի Ամերիկայի Դոնալդ Թրամփ իշկիրի խոյ աջբո խույնշանդան էլի Իրանը դուջարեկիր ու բանկի խույնշանդերան կիրկու դեստեյնին սերսազիեն դևլեթե Դոնալդ Թրամփը սեր հեսաբի խոյե մեդիայի չվակի փեամեկե տունդա բիսերնավե նիշտիման փարվերին Իրանի բելավկիր Թրամփ դի փեամախոյ բալկիշան սեր բերդեվամիա խույնշանդանին խոյբուդոմինին ու դեստեյնին սերսազիեն խվե Սերոքի Ամերիկայի գեֆ Լիվան Բերփիրս ու հեզեն էվլեհի եղվարկուլի հեմբերի խույնշանդերան տունդի բիկարտինին ու վիհապեդեչո նավեն քուջեր ու ենկու Istismaredikին Թոմարբիկին Evde bedeleke giran budin Trump her viharagyan ku ciber kuştina xuynishanderan vihemu pevendien fermi ien ligel Tehran Eravestandine u VHP deço heta ku kuştina bevate ya xuynishanderan raveste min hemu hevditinin biraydarin İrani rebetalkirine Donald Trump bi daviya peyama xode bigotina alikare direde peyameke heviyeda xuynishanderan u slogana miga an Iran great again İran'e ducare mezimbike bikarani evda xuyaniya Trump didemeke dete kuligelek bacaren İran'e xuynishandan lidici hükümete gurtir bune u raportên derbarê kuştîn û birîndarbûna hejmareke zêdeya xwe nîşanderan belav dibîn.